Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah subuh yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah pada subuh yang pertama di bulan suci Ramadan ini, insya Allah yang akan memberikan ceramah subuh yaitu alena Al-Ustaz Haji Jumrah dari Kabupaten Pinrang. Olehnya itu kepada Al-Ustaz disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atama tepukna pungala ta'ala ke hadir iro malak da isukuru keng rilalandai wattu ewe nasaba ang kamuki maka sama mapuasa betulna ye macai mak deking napat tentu memang ni makadai madose kode na puasa soe tapi iro de ni seng mak deking tapi isuri mi taulang ia tahu pa na melo mapuasa na kumitai ulang apa na bita makada ia kumita ni ulang ya puasa ko katapi ko de mitai pagan na bulan Saban ya ko ya itanay makaraka dudua na ya de gawon ro ya pa ya de wisa mak deking de to ita maula mita ulang ia ro macai mak deking menasatoji pak dekin apa aja nama kedai ramalang gerhana matahari gerhana bulan amosi tau piakan datang ni satu reki amodati namu menik na pasto nila sangimu ba ulang asalan nasalaini ulangnya yoloy labuas soe na ulangnya mukba ni ulangnya sana. Nah nisare kira amosi di bidaraja nisato makara de yolo ni mata soy labu na ulang naya ko de gaga pakak kasa di masa nabi tu pak de pagaga pakak kasa de teropong ia panawat dingiri tayro ulangnya ia panamu ba ulangnya mana serita ko de pakak kasa apapi daraja menre ya kosit di mi daraja 2 daraja 3 daraja ai denu lemita tapi makokwe angkana ala canggih mapamula puluh tamurang latu Indonesia bagian tengah latu Indonesia bagian barat yo lemite timuran ni tapi nape 3 daraja wonnya nape 3 daraja nita ni loko bagian tengah ni tatoni tapi nataja ni boleh watang Aceh imunri yang kalapuran na iro apa munri mani labu mantasok watar jadi itu pe terlambat akunya apa kengkah tapi keputusannya alhamdulillah manasa ni masih dini makanya ulan rabalannya soe jadi aja na tabuka aja na takara baja pipa nah sini no masalah melebih yang kadere Pungala ta'ala pancajiwi bilangan na ulangnya. Jadi itu gagawat di roba-roba maka ada 12 ulas si tahu nggak gawat di roba. Amutannya selang 12 tuh ulat tuh. Pak Pungala ta'ala sendiri pawi. Inna iddatas syuhuri indallahi ithna asyara syahran. Baca bilangan na ulangnya risise na Pungala ta'ala tuh 12. 12 tahu lino ini tu maling nyasang
Jika angkana pada lain nasang itu, angka makada Januari, angkana Muharram. Ini makadaki Muharram. Tapi makuraki mapala iya. Muharram sampai Zulhijjah. Yang karamalanok ko tuh. Iya ko na Januari, Februari sampai Desember dia teruntur ramalangok ko tuh. Apa tani meto salangi mak buah ya tuh. Jadi garamalana tuh. Nah, ya mikir runtur ramalang bila Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Zulhijjah. Angka ni ramalatu. Ia ulan ramalangi napite pun Allah Ta'ala mencaji sayyidus suhur. Betul sayyid. Ia je koi diogi makadaki arungi. Pangulunai ulangi iro. Sayyidus suhur. Ia ramalaro pangulunai ulangi. Magay nasaba iro ulan ramalang napite pun Allah Ta'ala untuk paturungi korangnya. Iro terutama ro. Ramalan na bunga turu korang itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ulan ramalatu nun ripung Allah Ta'ala paturungi korangnya. Magiro korangnya hudal linnas. Mancaji apa tirongi loko rupa tawe. Tanya bawa seleng itu, korang itu rupa tawe. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Apa tiruang? Yang kamani petunjuk aku tuh. Sini no masalah lebih yang kadere. Gangkannya itu, ini selengi, koramalangi, dianjurkan akibuah ki amalak pamega-megai bacai korangi. Nah panas senabita, ia tu suruga, mudani, oko tau bacengi korangi. Al jannatu mustaqatu ila arba'ati nafarin. Suruga mudani oko patan rupa tau. Pertama taliul Quran. I angkai toli perhatikan italiti korangi. Kaya teliti mapamula bacana, betulna penafsiranna si bawa maknanya. Ya kurang itu apa italiti? Bacana, betulna, tafsirnya, maknanya. Maknanya. Napai bacana kurangi, liwa memang eganna apalan na pasadengki pungal ta'ala. Maka dia nabita man qara'a harfan min kitabillah. Nigi baca korang. Nigi baca korang, nigi siddi baca siddi hurupu ilana korange. Maka iweringi deceng 10. Siddi deceng ikali 10. Ya 10. La aqulu alif lam mim harfan, maka nabi tak dewa kada alif lam mim siddi mi hurupu, tapi lipu nasi di hurupu, laman nasi di hurupu, mimnya si di hurupu. Ya koto mengaji, napa ki makada alif lam mim telu deceng kali 10 mancai 30 deceng. Mancai 30 deceng. Nasaba ramalangi ni baca. Nah, non ripu Allah Ta'ala ramalan untuk palapi-lapi palicu-licu yang apalangi sampai alicu mencaji 70 alicungan. Jika 70 kali 30 berarti 2100 deceng. Napa ki makada alif lam mim pahalanya 2100 deceng. 2100 deceng. Per huruf bro. Jeko mangulan leki. Masalah-salah ni pak kita gangkan na tulika pesa iro baca Quran iro. Alif lam mim lancar mopah tapi waktu na kisiagan iro. Kapani. Ya kuipalepai itu jumlahnya 2. Berarti 2 huruf. Apa ipalepai? Berarti siagan iro 5 nih huruf.
Jadi ia komak deke pahala itawe okro keuntungan na pancaji pun Allah Ta'ala bulan suci Ramadan untuk na paturun korangi na yero korangi na amalae na palicu-licungi pun Allah Ta'ala. Nah, sini no masalah malabing kadere. Yang kedua, yasangi pangulun na ulangi ulan Ramalang na saba angka si diwanni na hadiah ke Allah Ta'ala khusus idi misalangi itu na palicu-licungi taniahaba maka dalam supitu pulau bangsa si diwanni khairu min alfi syahrin lebih makasingi na sisa buay ulang sisa bulan arua pulau na talu tahun lebih arua pulau na talu tahun lebih jadi sisa ki makasiwa na tujumoy Lailatul Qadri pada lo na kutuo ki makasiwang arua pulau na talu tahun lebih magi na kuaro na sabawatun na madengi nabi toku pung Allah Ta'ala na cauka je Nabi Marioloy malampe manang umuruna magalak makasiwang iya umakku ponco minakalaka maka iya na ampai lay pancajing ko pung Allah Ta'ala siddi kemuliaan itu malam Lailatul Qadri surubawan ni umakmu jagaiwi talupulas atau siulang okoro jagai angka si diulang okoro peko batik jagai mapamula Ramadan pertama letu 30 letu pacapurang tuli jagaiwi teruntuk tu salsidina nah ini ko makaraki naturu pinapaka memaki buah amala peko nereko irotu baki buah amala matinroki de takki buah amala tapata matinro munculi madoja ki dena moto jadi ya komiki jaga yang jelas dalam bulan suci angka salsidina wan yukutu ta jaga mana nih ta tuju si di salsidina sini no masalah malebih kadere kemudian yang ketiga yang payasang pangulunna ulengi nasaba ilanna ulan Ramalang angka perintah puasa agero puasa ero salah sidinna kanjakna ya sangi puasa itu nasaba memat tau matapa emitomi yuk bima puasa itu matapa itu yuk bima puasa ya kon katau de na puasa aja muta salah pahat de na merasa yuk itu apa itu ilalangnya perintah puasa kasih dim itu ilalana kurang itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam toma tepe ya perlu ngiri di puasa ki toma tepe lalu pak baluk balewe si bapak baluk kajue iyo bi pak baluk bale kega lepang ia merasa pak baluk bale lepang yobi kaje tapi pak baluk kaju aitan itu ya yobi pak baluk bale mi maka tu ni kalau malangi isuroi mah puasa tau mah tepe jadi merasa mah tepe tu mah puasa merasa orang beriman mah puasa pak yobi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam tau mah tepe isuro ko mah puasa puasa ko isuri mah puasa. Magi ni suruh mah puasa. Iro puasa salah sidinna punsina yang kaya manasokkuidi perlu tapa supaya aja na susai ki puasa. Iro salah sidinna puasa itu untuk padisingi watak kalewe. Padisingi watak kalewe maka dia nabita sumu tasihhu puasa ki beramadisingi ya komiki madisi dising puasa ki nanda buti katongan nabita iya nabita tu dena karena malasa-lasa melotong mani mate napa malasa lasa melo mani mate yolo na iro de nang kana malasa-lasa na bita memang
Aga nak burang salah sidina itu puasa. Puasa ki madisi je nabi tu puasana minimal ila siulangi kotanya ramalang minimal 10 siddi. Siningi mapuasai apa sining. Kamisi mapuasa to apa to kamisi siulang. Patanggaulang ni 13, 14, 15 mapuasa to. Yang minimal 10 siddi puasana bita ila na siulang ni. Iro pa disigi loh. Iro pa disigi loh karena puasana. Kemudian amode na puasa na bita teratur tu andrena. Apa itu na bita mandre? Iya pa na mandre kumaliwasan nih. De pa na maso na paja. Jadi iro dua. Puasa, ya kode na puasa mandre si dana, iya pa na mandre maliwasap pi. Nah, iya topa na asalnya de pa na maso na pajai. Jadi de metir pas sabar na de nang kanakan na ilasa maga iro. Maka de doktoro jadi doktoro Ietu ilalan na watakale ilawalan na buah-buah ang kami to bakteri na pancaji pungalatala bakteri ya ko magampang ipa makadaki bito-bito ang kabito-bito na pancaji pula akatana iro bito na pancaji pungalatala manrei iro andre na sesai na butuhkan watakalewe. Jadi amo maso tawe tapi berfungsi mui bakteri iro sesana nabutuhkan ni watakalewe yang kamu iro mandri maka ditonakan na relasa. Contoh mega golla yandre apa madodotosi itu gede mandri golla tapi kolab di golla itu mencaji penyakit gula lebih lunra mencaji tekanan. Nah, tapi amolap bilunra lebih golai tapi iro bakteri pakan regolai pakan relunra ang kamuin manre iro na sesai watakalewe naka amang de nakan nete penyakit gula. Kuang kamuin manre iro kumang onaro atau bakteri atau bitu-bitu onaro. Nah, yan namo na rekomandre ki golla mega na liwang ni batas kebutuhan na watakalewe tako iye bakteri pakan regole mogo to de na milo mandre magi na mandre apa maso toy magi na maso apa migamit to yanre jadi de na ni mandre ya gagah mancaji ro kelebihan ro monre bertumpu monre sitopo mawari iya na mancaji lasa lebih golai mancaji penyakit gula lebih pajje mancai takanang lebih lunrai mancai pokoknya sini na ya andre lebih iya mancai lasa maka pak burani ro gagaero kurangi andre liwasangi kumangi bito bakteri nah ya ketemu puasa otomatis tetap meliwasan iro apa digaga andre tama digaga we tama tetap meliwasan ya kubukai matu tawe maliwasan bito-bito amo mega yanre amo liwa pat ko liwa aja mo taliwa-liwa apalagi itu taliwa-liwa ko taliwa-liwa umigaladan liwa na na liwa ni cek de na butuh ke matakale ko to buka tu de nan lasa contoh angka tahu pinsa je ko manri coto tapi nasa puri puasa coto na bukan asalet de to taliwa pas-pas itu dena pinsang itu gaga itu. Nah, ini ko taliwa-liwa Weh, mana kalau ustaz ko buka ki dena lasai ki. Apa angkero bito-bito mandre. Maga peli ana mala sama to kada sia mangko coto na kada telu mangko mi. Ola biwi taliwa-liwa ya sanna. Taliwa-liwa pak purani buka maso ni amo bakteri bat soto naro naliwat topam monro si bertumpuk nakan nete segala macam jadi puasa pas sabarang wedding nali sini watakalewe setiap penyakit seperti itu jadi rompai nasuroki pungalatala ma puasa kormalangi meloki na pa di sini ia di sini tidak ternilai agagan angkana
Mega tau rela palutu otona, balu otona, palutu orang parana untuk lolongan adisi-disingan. Unrat jina yaro. Tapi bagi kita, amo de mapade amo de gaga di watikir untuk disingi. Aga pakai gunai iye anu nabitte maka apuasa ki berak madisingi. Kemudian nasuruh ki puala ta'ala mapuasa tanya perintah baru ye. Tanya perintah baru. Amo mak dioloe isuroto mapuasa. Agama marioloe isuroto mapuasa. Siti Maryam itu isuro mapuasa. Cuma demi na pada puasa taidi. Ia puasa taidi salah sidina yarona akatana isuro ki mapuasa salah sidina gunana untuk padising watakalewe. Ia puasa na Siti Maryam isuroi lega ilasa angke kenai aga lasa bicara lasa gosip puasana Siti Maryam. Apa iro Siti Maryam makunrai maka lebih denang kana supole onrona magi takok monro dara na dena gaga denang karoani gesai. Iro lasa bicara kenai lasa bicara kenai. Makotok mana bali boleh? Aga na ikut tu Maryam. Anak panrita ko, magi nang kamakwa tu kidomo. Na iya ko na bali Siti Maryam, dega aga tau matapa pa magi angka je tubutin na. Angka tubutin na wanang kamatampun de galakay na. Wah, gangkan na watun na matoa tampu na. De nanulip batta iroko kampun na ro. Gangkan na lo si di onrod makanan zarkia lo ketemu orang si di onrod itimorang ila kita itu makara bayi talahab ya ko makake makarte Bethlehem okoniro waktu namelo mimana jadi dinami sanre okko to karoma mate diga daunna nonroi sanre okkoniro manguriwa gangkan na mimana masui anakna yaitu tahu na kunrepure mimana mega darah kurang jadi mesti tambahi pada iya na digaga dokter jigangkan na batena pungala tala turungi atanna takko na pancoli lolo iro karoma matewe macoli lolo langsung punga mak buah malopo matasa matasa waktu na matasa buah nana maperintah si pungala tala makada Maryam rongko yerong 1,000 buana baran rewa idaramu rewa kekuatanmu rongkoi makunrai bunga mimana isuro rongko karoma ya sange karoma maraja pitoran atau kalukue nulle kapale tay makade guruta pungala tala suroi rongkoi tania tanagana Maryana perluang tapi akuragana jadi redi nasuruh ki makuraga asele pungala tala paturungi jadi nasuruh ki makuraga gongkoi ya waktu na nagongko dena si aga gongko na pa isur metoy makuraga pakuraga na Siti Maria gongkoy tak dena iro karoma tak dena si 7 tomi wat dingin andre iro de pana perluan dena tak dena manu dena tak dena pure nandre puli tanagana gangkana sawe si bici-bici aku kampung nama kada mimana nitu Maryam angka tu kutimurang ni maga ko tolot demui maka si kampung lokko melok demui melok pupangi tanah Siti Maryam angka ni pole tau melo demui awatero makada aga je tiku Maryam nya iro watero makadai Siti Maryam inni nazartu lirrahmani sauma iya makokoe unitinjakan ngilokku puangala ta'ala makada mapuasa ka para silalona mandre karoma ro
Silalona man rekaro manakara matinjak ka oku pungala taala mapuasa ka makokwe. Caraku mapuasa la ukallimal yauma insiya. De umelo bicara aswewes yaso. De umelo bicara okko taulinoe. Jadi puasana Maria manremu tapi de mina bicara. Jadi makoro syariat lo Siti Maryam lo manremu tapi mapuasa betul sana de mina bicara. Dewa bicara soya siasoe okko tawe. Angkelat tu tawe ko de bicara. Maka depeko itu Maria maji na kwa kedauna asyarat ilai maka iro Siti Maryam apa dia nak bicara na jelok mi bawang iro anak na jajiona ro maka de iya banna tumutanai dewa bicara ya mapuasa kak dewa bicara iya banna tumutanai maka de pakampungnya kaifanu kallima mangkana fil mahdi sobia. Piko batewe mewe mak bicara tau si ilalat tojak-tojani. Bicu mo pa silalona jadi tojak-tojak piko carana iya mak bicara. Aku asanna pungala taala takko na pak bicara togengi anak loloewe. Aga nasan makadani anak loloewe anak na Siti Maryame inni abdullahi. Itu ya atan naka pungala taala atani alkitabah angkamatu nakiringa pungala taala kita kita Injil naro nakiringa pungala taala matu kita waja'alani nabiya napanca itu matu nabi tawanti kamatu pungala taala mancangi nabi ya ima bicara anak lolo bicara ya atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Nakiringa pungala taala kita na panca itu mancaji nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Na panca itu tau bawa baraka kenro kampung roy. Tanrano baraka ro watuku imanakan karo mamate non ro sanre indoku takut maculi mampunga buah maraja matasa. Jadi ro anak lo naro makokwe de pana mati ro. Igatta mi kupungala taala itaro kupungala taala angka kada menre langi angka yang jelas de pana mati ro Nabi Isa ro. Angka mang kana matu na turu pemang. Upan na turu kenro kampung ro turu Nabi Isa ro tetep bawa baraka. Kita napuro mana korap turunnya. Tetep turu, tetep mulu barak wajalani mubarakan aina ma kuntu. Na pancaji ka pungala taala untuk bawa baraka kenro ka kampung munri onroi. Ye kenro matu tapatu Nabi Isa tu tetep yang kebaraka kur tu. Kemudian wa ausani bis sholati waz zakati madumtu hayya. Ina wasiatkan nak pungala taala maka aja mu tetangi sampajangi si bawa seke gangka pajamu tuh. Apa nih? Jadi angka betul tu pada sampajana. Jadi Nabi Riolo angka betul sampajana pada puasa ero angka puasa lain ni betena. Sampajangi makotoro angka betul sampajana angka betul puasa coba lain ni betena. Jadi pasang angka betul sekana. Jadi wa asani bis sholati waz zakati madumtu hayya. Aja mu tetangi sampajangi. Aja mu tetangi mapasu sakai gangka matemu, gangka pajamu tuo. Iro ipasangangi. Wattunna pura makwaru pura mapuasa, pura ni dena bicara, maka wa napitama akalan nasinya pak kampungi makada de toje pale na masalah Maryam. Angka je pale ambo na iro nana ero niga nakada pungala taala. Nasa si pungala taala ambo ni iro nana ero. Lattu makoko itu, lattu makoko de pa na baru pahan na iro. Iro wawan na iro Nabi Isa maka de Nabi Isa anak na pungala taala. Pahapuran na po pungala taala lam yalid walam yulad. Itu pungala taala de nang kana imana ka de nang kana mimana de nang kana imana kan.
Tapi nasabab pahan na iro de na mi berubah iro pada itu na mi terima na pa matanda mi itu iro keyakinan na rumah kada de anak-anak pungala tala iro. Pajai ni manu Siti Maryam, sauni ro la saero pajai ni manu ang kambo na anak-anak pungala tala. Ada mau ganggu-ganggu itu. Nah, sini no masalah berasa. Jadi puasana Siti Maryam makbura lasa gosip, makbura lasa bicara, lasana nan bicara. Maka iro ini makoke alhamdulillah nadapi bulan Ramalang aja na iro tita lahiranna salah sidinna fungsina puasa insya Allah nareki adisi disingap punga. Nabita rampe apuasa ki beramadi singi. Apa kata tamadi sing apa basuto ikut lima puasa itu adalah tepe malasa. Jadi kuma puasa ki insya Allah madisi manangi, madisi rohani maka si tepe madisi tepe maka anjato madisi to insya Allah watak kalewe. Memagi-magi angkai tonroi aja piro gagairo tapi dari nani kualita maga perubahan nalasatta riwat tuma puasa ta dibanding ka wattuna deta puasa maka isa iya kuidi naruntu iro hikmairo isa iya tiasa pengalaman iman ya ko idi naruntu pengalaman iman dena tunul lemani tahu dena malengkang amu aga mu pau apa iya lagi runtui oleh karena itu akkamalakan agama akkamalakan anu tongangi napapahangi ki pungalatala insyaallah de pataruntui ya ko idi runtu itu gaga itu maka ini riasan ilmu wahabi ilmu yang langsung didapatkan dari Allah dengan jalan mengamalkan apa yang kita angka iriseng akkamalakan irisengnya na tambay pungalatala pak diseng yede pandarapi iriseng sini no masalah lebih oleh karena itu memagi-magi dari pungalatala keteguhan iman naringi hidayah sehingga lima tongang-tongang insyaallah pacap bulan Ramalangi nasi matongang bikin amal saya kira demikianlah subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.